Nahangaha. Tebuka dore ni saa cyari. Nahangaha. Tawusini amakuru. Ya kino kibanza rero. Ni ibigori birimo. Majina la Yesu. Hajya shaka rwose. Areba. Reka niba bakura buri Turashize noneho. What? Ibyo gishaka cyane. Ahubwo hari ikintu na ikibanza gifatirana. Oya ndagishaka kwa kusinura. Ukuntu mwize se. Gifite zahabu. Nayiri bose. Ucukwe cyane. Ugira hasi no kuvuga ngo rero reka ngwambwira amafaranga none rero ngugi ari gutanga birimo. Uzi cyendeka ntange 12. 12 kandi abizi ko ndi umuntu wanjye. 12 abizi ko ngiye mvuga amafaranga cash mba afite vuba nanitaza nishyura. Ntabwo iki cyo nuri. Ntabwo rimwe byo kuvuga ngo ndajya za banke ngo ndajya ndikoza handi koza. Oya chumuri. Bura bagore mwihorere abagore ibyo bakore mwihorere. Abagore ibyo bashaka. Urumva rero wowe n'umukino. Mwere batawe. Uranazi yumvisha nkuvuga. Yewe urabona ramamaye. Bareze mvugana na Metsu. Dusanze turi hari akagahunda twari turimo. Urumva? Ndaje nkumbura. Wewe. Nta kibazo. Mbona nanga byumva neza. Kuya n'umugore. Ahubwo Kino kibanza. Sirene ne 12,500. Reka ngo 12. twararwanye. Urabizi ko twarwanye. Ndabizi reka. Kandi ikindi gikomeye. Uruzi ko kino kibanza kirimo zahabu hasi mu butaka. Zahabu. Banangira ko n'amafaranga. Zahabu. Kirimo zahabu, kirimo amabuye y'agaciro. Niba ari zahabu rero. Urumva? Na miliyoni 40 None impamvu ari ahubwo kigutangira nk'ijana. Reka nguhe 17. Mese to. Hano murabona amafaranga ari kunyotsa byo mubwira. Ariko tawo. Uretse Metsu hari mu munota. Amafaranga ko nanjye. Uretse gato. Ako se bite byawe. Uri ku munota umwe mbanze. Ako munota wiki. Kuri amafaranga yanjye nshaka kugura ahantu. kirimo zahabu n'amabuye y'agaciro. Gifite amafaranga. Tawusi. Ngiye kugura amafaranga Umva nkubwire rero. Mwumvikane turebe. Abanye ibintu by'amarere ndimo ndavugana na Metsu. Urangukene ko amafaranga bafite amafaranga. Umva nkubwire. Muri biki. Ibyo wakangisha by'amafaranga bubyiho. Umva mugabo. Ikindi kandi w'indogo yagiriyo. Ndakwiyamye igireyo Ariko simwakumvikana. urambaza iki Ikibanza ko kigiye guteza ikibazo. njye urambaza amafaranga ndakora n'amafaranga nasa harayo nkwatse harayo nkwatse niki umugabo ngenda amafaranga yanjye ngenda kubaza amafaranga yawe harayo nkwatse nta n'ubushinyene kuyambaza ndayabazwa n'uyu nguyu ngende we gura ndako muretse ndabona ufite umururo kanwa wasinze ikibazo ufite ntabwo ndakubaza Nimwumvikane rero. kumvikana ikize ngiye mfite amafaranga urimo uraneza abantu Ntago guteza. Umunaneza abantu. Ntigiwe navuze ati ese wowe umuntu w'umusazi w'umukuye yego oya reka nkubwire umva reka nkubwire amba rero ngubwira Majina la Yesu Mubanze mwumvikane. tumvikana gute Nimugane ngiye kamvugana na madamu wawe. oya ngubwira iki mbare gifite nushaka kugira n'amabuye umva reka nkwereke nashije ku kibanza nta ni magambo ngende yakuranze kuko umenya nase ndabikeneye ngiye cyonzi niko z'amafaranga amafaranga yawe nginashije kugura ikibanza amafaranga yawe naje kugura sinaje kugura amagambo Bose wadufasha kimwe. amafaranga yawe nayo nyine ngiye se ndavuga Nanjye biganiro Nakora kugira ngo Igose. nahise yakwatse Nibyo sinto mugomba. ngiye kugura ikibanza naje nahamagaye Ngiye kibanza nakipana. ariko reka kuko naje kugura Buriya